umhlangano wanamhlanje umkhulu ngendlela yesibanga lento kaShembe mawathi ukuthi iyakazisa ngathi uyayiphakame kakhulu nyaka sinazathe kuyakhula uyakuthi lesasingibangaka la loza unyaka sesisifake ngaphezulu kwalokho umhlaba usubonile ayikenyini ekhona emhlabeni ngaphezulu kuNazaretha bese ngibonga-ke Ngiyabonga. Bonge uhulumeni wesifundazwe ngokusiza ngey'nto ey'ningi njengamanzi amaphoyisa indlela esihamba kuyona ngibonge nani badala amaNazaretha ngendlela engiyiphathe kahle ngayo endleleni ngonyaka khona i-police station la akazi ibe khona i-police station kusho kona ukuthi lento kaShembe kude la yakhona ngiyacela-ke nje amaphoyisa asemkhiphini awaseThekwini akade siphelezela siza la nawasendoda sihlangabeze endleleni asipusha azezosibeka ndawana yemfuze engathi uNkulunkulu ababusisa abakhuphulele ey'khundleni ey'phezulu ngiyakhohlwa futhi isibhedlela saseMantobane esiwusizo kakhulu kuthina abantu babengabe bengaphathekile kahle besibathuthela khona bathi uNkulunkulu nabo bangabusisa izanini ezizwelo
njengoba-ke sikuthele sibaningi singakala sizolanda iy'hofisa yenzeka-ke afike umuntu athi uzolanda isibusise ahambe ngaphethi lutho ngilendlela yokuthi sithi sonda la izwetaba wena ukuduza amadokodo lapha tshotshela amanazareta angazowatshothela ayathandaza uma utshotshela inazareta lithandaza kalento ukuthi utshontshe noma wasafuni kodwa lowo uzoyinganzitha ngisho abantu bomphakathi ingane izalwa yithina ey'zodalwa wonke umuntu phela yonke into yazi ukuthi le ngane yami le ayingizodushe kodwa ayenzela uma sifika lapho simhlaza le ntaba ngiyacela abantwana bonkulunkulu yintsha asingayingcolisi asifihle sibe sifile ukuze ukombela jabule ngathi kulilanga jabule ngathi kunyaka jabule ngoba uthi ngibona kuze bajabule ngathi ngoba silana nje sibela ukuthi lokuthubeka sinza thubeka ngesikhathi la ngoba umuntu olwayo uwalo nimuzosifika kodwa uzale umuntu yinina ihamba ngihaqasa abantu bese benhlula futhi thetho wehlangakazi omkhulu inyawo ezulu sasihamba sodwa ungeke abantu abehlangakazi sikhuphuka ngesikhathi esithanda ngaso sithi ngesikhathi esithanda ngaso masethanda ukuthi botiwe athi uyabonakala lohleli nasuka-ke nina nakale mhlangano ehlale yakhiwa lebhedayo nahlangana nahlukana nahlulwa basiphuca-ke indaba noma-ke basiphuca indaba kodwa yona engasasanele jayisincane nathi sakhipha-ke ngoba phela ubaba basevele babeseyitholile le ndawo ubaba uthi wayivele seyitholile indawo kodwa le ndawo yayivele ikhona ekuqaleni ngoba le ndawo iney'khokwane ney'nyawo labo omkhulu anyashila khona itshe ngale ngezansi itshe iseyivalisho liney'nyawo uyintombazane yalapha ngale mayibona unyawo yasifika yasifakola unyawo kulolu unyawo olefakula omkhulu yabuyisile tolabo mina yatifaka unyawo wathi yogeza yavele unyawo layo laphenduka laba nabasesenjani sifanele kube ubanike manje yosizayo sifanele nje umina basengile ngibasela ukuthi cho alifaka unyawo la uwofa unyawo laba ngulu lo la uyona khona unkulu unyawo la phela lingana la unkulu khona sivalisho ofa unyawo khona olandela unkulu ofa unyawo khona olandela lo uze kuthi umhlaba lo unyawo ningezo kanjani nakho-ke ukuthi lezi izinto engiziwetabile sinesidalele inkinga ngoba sazi ikhukhula lethi ihamba nabantu namhlanje sadalwa yithina sonile entabeni
baenda bakesesiya bakala basinga usuku setiri ukufika njengamakhola asekhini sathi basathanda usuku lesifaniseka ngalo lesetiri saya ngalo nyaka base bethi ngona ndlela ngizobayithina lokuqala tema sethunya ngona ndlela base beshitshela wayabona futhi beligcini bathi siyangcolisa sibaningi kakhulu kodwa nakiba maloli ayokulinda akazi ngizokugcina singcolisa kade kinaba akazi amana zakuhleni angcolise ashiye ngcolile kunjalo masihamba la yini bona bafana la nabakusaza ababe ukudla lokwenza kulahlwa phansi manje umuntu wemanye asadinge endaweni songasadingi Bukan sebetulnya asal waktu ni, orang sini aisyah sini. Walaupun aku kalau bukan mungkin ujian, ujian. Sampai saya ni, kalau orang yang kerja, masa yang kerja dia adalah kalau bukan tangan. Orang datang nak usahanya. Kau punya ni sama so kerja punya ni bekerja cara rumah. Usul tinggi ni usul dispon, jadi usul sendiri. Kau dah senai dah sesuai orang. Nanti nasa ni, ni dulu berkumpul nasi itu siapa mas? Asa segala canda saya sepuluh masa. Sepuluh orang bus, sepuluh orang dah kilomis. Bagaimana dia kita awak itu asal bayi. Bagaimana itu asal bayi. Nama usia berapa panggung? Asal cuma bayi. Lagi yang bukan itu bersih. Kalau kalian naik, kalian bersih. Sebab pada musuh asal berapa berukon. Itu kan berukon aku. Kalau semua ada sama. Saya opini humis. Kalau saya tinggi usul untuk kuno mengkalanyo. Lagi apa kau nak usul jangan dulu. Kalau apa nak kau kuno mengkalanyo, kuno esok lagi. Kalau saya baca macam kuno sasa, kuno itu. Tapi orang jadi bilang dia pun maksas. Kau tak benar apa, benar besar. Tadi kalau yang pun enggak usah. Wah, semua pun mahutan. Nanti saya berikan dosa pun. Saya selalu pun lehumis, masih lehumis kuah macam orang saya boleh aku lehumis. Kalau kita ni lehumis, lehumis masih space muda. Kalau ni konsep saya lepas itu kita saya boleh lehumis. Ini kita saya lehumis. Kalau ni saya lehumis, kalau ni saya lehumis, saya space masih dilekai. Kalau si space ni tu orang pun Kalau mereka semua disini tanda yake. Kwa semua itu zote za ama. Kwa hiyo hapa pesa sabisa humu. Kwa safi kwa.
kwahamba kwafika unyaka olandelayo nangawo unyaka olandelayo ehobisi nakhona kwakuney'nto zakhona zenzeka kujwayele kwenzeka entabeni sasemkhulu ngoba wabuye waze kwenzeka ehobisi ngesinye isikhathi sisekhona ehobisi akwazufika intombazane abanangafika ingeno ikhizane endleleni ilele lahamba kakhulu ikhuzane langena endleleni lahamba kakhulu manje basehambe kakhulu ikhizane mayithi ekliniki babheka ngethushi bathole selimude kakhulu kasakwazi ukukhipha wasezalayo-ke ungafiki ungafiki namasi kulilungisela ema-ofisi wasefike nalo sisi uyakhala izanto abakuza phakathi endleleni bese weyimele indawo bese nami ngicabanga ukuthi uzokwenza njani ukuthi bese ngithandaza ungathi wohlele nsizini base ngusisa amanzi ngamle ngafika ngifaka endleleni le ngikhiza ngifaka endleleni bese ethula kancane bese ehlisa indlebe bese amanzi wasefike kwenza lo mafika kuthiwe kuthiwa ngeke ufanele uhlinzwe kodwa kufanele uhlinzwe ikhiza inkulu kakhulu base bafaka phela amanzi ngokusila kwenza nje bangishila base bheka phansi ekuseni wayebuya enza ngafika ngoba ukuthi ikhiza liphumile ngonyaka-ke olandelayo sifuna yona njalo le safuna le ndaba le iyalungiselelwa sasuka ekhaya futhi ufuna umhlangano sahamba umlazi womliki sahamba afike ehhovisi ngaleso sikhathi sasuka njengabantu abayi thina basekhini njengabantu abanodlame saphumule ehhovisi sesiphume ehhovisi wakhona le moto yavusa le ethelana ngamanzi ngiyazi ukuthi kakhulu ithelana ngamanzi ngakuthiwa khona abantu laba basisudame ivenye bakwile bona sithela ngamanzi kuthiwa yanciniza kaze kwenza hayi saphuma sase sifumula-ke ehomisa sase siyophumula esigedini lapha amkhosi ndakazi isigadini enjalo lemoto le ngoba khona abantu abakhona entabeni nathi sona siyahamba sasa sithi kuhamba kancane sesiphumulile esigedini sesisuka saba kancane sesithatha right abaningi abayinhliziyo zabo zazingekho kuthina basala lapho abanenhlanhla ababikisi
wabuza umnumzana athi awukathi usisaphi Shembe akabuza usumkhulilanga uthi thina lihlezi unasuzwa masithi into sithi seyifuna iyalento thina leyo nto sithi sifuna ukusebenza leyo nto kusho umuntu uzofuna ukusebenza leyo muntu ngoba yenza umsebenzi kushembe kanti umsebenzi owenzayo ayilunganga bese usuhamba emhlabeni usushembe ekuthanda ekudakwela lo muntu bengisize lo muntu ucela ningiselele ngithi umpolisha uhamba ngesikhathi esengiphushekile mawuphushekile ufuyeu asebenza nawo uphusheke bese kuthatha eyobeka endaweni engcono kepha-ke ma ungazange uphusheke uphusela la kade uvela khona wasebuza-ke lo wathi awa wantu usisaphi nathi ninamhla ngihlala la ngathi asigibele siyoleni udrayiva ungayibuza kanjani leyo ukuthi ngilisaphi ngoba isinyo sakubhombela sezobhasha khona kubhombela kathi ukubona nokhulu oncane ngoba ma ilahle ufuna ulahleka ngeningi manje la ukuthi sala wanetshela isikhulu kwami mina kuneyitshelo nayo khalikazile intaba emhlophe yonke sashona phansi laphaya kwavuka abantu belele ngoba basekuhamba nyamana zasefika ukwamhlolele umnyakalali kuzothi ubone ingane othi unyule ezokhulisa ucricket ayilali noma uzothola thina kuba njalo abalala abantu sasesishona phansi-ke sasesofika lapha ethempelini leli eNtangakazi ngafike badivalisha safuna umuntu awadivalisha eqinisweni nangangazi ukuthi ngisakhe angeke ngisuse emzini kakhulu yangezulu ngingazi ukuthi ngisakhe kanti futhi angeke ngisuse emzini kamkhulu yangezulu ngilise empini ngoba ngiyakhumbula amazwi awasho uma ekhulunywa ngawo emhlayisuku iphokameni ngiyakhumbula amazwi awasho emhlayisuku iphokameni abantu wabuza kwabanye babephethe ikhaya bathi nje wasifunda isibhamu bathi nje imulo isoto kuyini zizenze bathi abahamba nangakulandela bashika bazobena Mane ngiyise lapha entabeni eNtangakazi usikhona iphi Wangiletha kama yazi khona kwenza nokhona ngendlela eyithandayo engenayiwe akho umuntu ozoduka akho umuntu ozihlasela kwetshane noNkulunkulu wakhe nje umfundela lapho Filipos 2 verse 2 no 3 Oh
Twalisani ukuthokoza kwami. Twalisani ukuthokoza kwami. Ukuba nibe mqondo munye nothando lunye. Ukuba nibe nomqondo munye nilothando lunye. Nenhliziyo niqonde enye. Nibe inhliziyo niqonde into inye. Ningenzi lutho ngombango. Nangodumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka. Nishaye sengathi abanye bakhulu nami. Nishaye sengathi abanye bakhulu nani. Yabona. Sayeka kuyintabeni. Ngoba wakhona wabekhona.
selesifikile indaba sase siyidedela ukubona kuba nje sasinayo ithe ukuthi khona indaba okwaba uthi ngasolela yona yonke nje ngingazi ngabonga kanjani ekuthini yakagcweza leyini ngabonga kanjani yena into enhlanga abasizela yona uyazi thina le ndawo yethu asisahlupheki siyaya yona kule ndawo yethu kakhulu kule le ndawo kule ndawo yethu ndala kwasokuya nombani khona wewe kwanza hii ungenalito ufike kune wewe kwanza ungenalito itayo ndio miego izango itayo ndio lapha kani indaba indaba iba nokudala masekushende manje abana ba una manazara je khona lokasibeyaya ibhekeni ngene indaba madoda kwaphela basishiya ingcwele sizisipile sifice ingcwele Nekona njengones ala Twasani ukuthokoza kwami ukuba nibe umqondo munye amen. Nibe uthando lunye nami. Nibe inhliziyo enye nami. Iqondo into inye nami. Ngiyabonga ngoba nalandela sesafika la. Nike sibutho ngombango. Nango dumolezi. Asikholelwa phela abantu sikholelwa thina ukuthi uNkulunkulu ubhobhela isihlahla. Azasole indawo enokuphumula okuhle phezulu. Ngeke sisenze ningezitho ngombango. Nango dumolezi. Asenzeni izinto wasikholo. Umuntu nomuntu ikholelwa ukuthi mhla ehamba emhlabeni ushega umkhumbulo. Into emanazarela inhle. Abanye bafisa ukusetaphi. Endala ngaze sathi sasinayo phela ukuyolwa sasisuke ekhaya sikhulume emabhetsemana ukuthi sicela basiphelezele ubaba nomkhulu nomkhulu nomkhulula siyokhonza siyobakhonza hayi ukuthi siyimpilo manje awukahle lo muntu lo owayethi ngiyamdukisa wayefuna siyeta ngakazi khona wakhona munye umuntu onolwazi la mangithi mina yiwe nefasile wena okwakho ukulalela bese wenza njengomshilo mina njengomwela angiwedwa la kunamadoda lemabonelelani uyabona nje kufika abantu abangabelishwela ekhaya angimthinti kuthintwa yibo laba bangabona bese sinkulumo yami umuntu mina kumele bona mina lesikhathi ngiyithatha ngiyijikisa ngiyindlela ngangenza nje umkhulu wamenza
la ene ndo fuwe family wati abapatikali abashibazi bomlandela lamanye ngiyeta ngazi nani kodwa ukuthikikazi kada siwaka sipini isiwe sizokhonza kodwa wanga wathi basho wathi ukwazi ukuziyazi wazilutho ubaba wami ongizalayo uhamba nje emhlabeni usesitshenzile le ndaba washo ubaba wathi ethola le ndawo wathi uyabonga kokomela sengithumile nomfana kaNtombolo ngishuka engasanga zongini Siapa yang pun mengikuti suka sila. Ada, kau ada pun jalan apa kasus usulan. Jangan mana saja bersurut. Apa yang benda tidak balansa. Kalau orang tidak balansa, pun sama usul sudah tahu sekarang. Lenda wani wa baba ya ngati makuruma le wase lenda wani wisera baba ko lenda ini nyawo ko be ko bele wa ko be Kana mana da kana se mu kwenda ne wa zamana za kwenda msifanya nini Ale pale ne unisimu mana za Abu hai zaman udah lupa kamu tak boleh kata dunia Nazaret. Lalu muda munya. Kupeleka lupa mikuja. Maji na mtaje mana zaita kila lekonzo esiliyo na lapizita. Sisi hamba. Siataka ngejuju kulu obego kulu kulirama kunya ino utiro. Wazi sile mo papi wasaize basi ya maga wesi kwa wikali. Sila kwa nile jukari, kuna ndoa mama matiro bitana swali kaya. Anbari. Harimamba yambara tu. Manda tengi sali manda. Kumana zaret. Eno ayu ipenzi. Yeye anaona kuna banani. Kero kunso deni sungu kama kalibase kuuza. Ati wewe unataka kama mase kama watu mase kusema usiwale wala ndio tubani. Baka ngoma kuna lugha ya watoto hani upapatisi. Watu wakito na wote ni wote haya leo. Mungu sote tayari leo. Kwa hiyo tunasema kwa tunamwambia huyo. Wali kila mtu kusema kwa Mungu. Maitu wa mkuu wewe hapa ila mmoja isichukua. Unaweza wewe na baba. Mkasisigela umkaba. Mbalila. Ile tizi. Ese kwa bantu wale kama zoko batisa. Wale kusema zoko batisa kwa kule ndio mtu ya zazi pesa. Watabetana koshona. Adamu leo kali jamiti.
Takumulesi. Wata kumulesitani ukuthi lesukho sedibane ngahleke masifike la egcineni. Ubani oyezikhona mazakho? Ulwandle lona elishekisa nje. Wayeyini? Wemadoda. uNkulunkulu kayikhona umuntu olethanina uNkulunkulu oyofana naye indlela emisana. Enobika yena phambi kwakhe umlomo nomlomo. Unabese kumugcisi. Nawe uJesu uyinto esizwisa kubo. Mina ngenza ukuthi into unknown. Mchazuli labantu bonke abezalana ebathukile. Aleso nosenzo omunye nje umuntu yakona ukuthi sihlukile. Yabathukile. Mina abantu bangibona belele ebusuku. Omunye kufika bakubo kuyena kuthiwa hayi hamba wena ekuseni ufike ungilekelela ba usho ukuthi siyafana sikhona bese fika lo muntu emnikelela lo muntu wathi ukuthi ufanele lethi yakuzomnikelela bayimala la bekhona bese nakhisisisi kwambe noma masutha amabili noma isutha ndoda kuyo umuntu akhe ufike umntokozo ngokuthi yebo mntana into ngizeleyo sengihle kahle. Abantu bezalana bebenza imisebenzi abayizedle abayinazo izindawo bebona mina ngeke ngiyima Rome ngoba mkhulu wahluleka kwaye usile manje owayefuna umbhabhadisa wabuya nenkombiso ukuthi hayi nampoliswa ngabayini ibhobo senkomishini ula mkhulu ogezayo. Wena angiyiko manje abadala ngongikhenye amabandi ezamina yabona izolo bekhona umfundisi thizeni uthunyiwe ekhaya futhi ophethe isonto elikhulu futhi kuthi uthunyiwe kumina kuyazocela isibusiso sikushembe yabona mhlasiqala ukufika kule ndawo nawo lo muzi ubhale ibhayibheli umuzi wasentabeni ngesithi iluwe yebo intombi Bese fisa sila lelo ngokuqala sila bese thuma befuthi abantu sihlonele indaba le wawa sekufanele ukuthi sizosabatha yona ngoba isizoyibingelela qala bese siyasabatha
base ngithumela befundisi ukuthi bazibheka le ndawo le base bewela befuthi efikana la ngime khona kwakukhona isikokele isiyingi noma urawundi owakhiwe ngamathikiti impilo unesango longena nesango lokuphuma base uyebe ngitshela base nginasatraka sabuyesenza ngazo uyibuka lento base ngithi yakhani ukuthi yami iyona le ndawo le ngiyona indaba washembe ngeke uyazi ushembe enye into izinto ezazaba khona emhlabeni shembe yakwazi ukungena esibhedlela sokukhuluma ubaleka odokotela bamahle babambone babaleka odokotela ukuthi athathe isikele akuhlize yena aphinde akuthungele bese uyafika ngoba ushembe uthi ungiphila sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu uyabona le nto washembe njengoba iyintifi uma ikuhlula oyishiya nje iyintifi hambe kakuyophuma uthathe umnazareta wakho noma umthifu kanti emgibeni wanomgidi ufake wamolezenja ungahluphi phakathi kwezwele uma usuwathi othatha ijazi lakho okhona nomnazareta wakho ufike ugaxe odophi yakho noma emgibeni kumulwije lamatshwala udokotela eyilemfu mhlawumbe ushembe ngabesathi yokuthi akhumbule ngoba mawubona uyoyalithi izulu mhlawuhamba ngoba sinasosezela izulu mawusukhathele-ke ukukholwa ekhaya la ngekona kuzona ukuthatha into zakho namasakana akho uhambe uphumule ekhaya mhlawumbe uyokhupha bese kuqaqa lenkungu khona inkungu esithi abaninga khona inkungu esithi abaningi uyabona awazithi ufika lapha ucele ufike bacela abantu kushembe baba sinyulilisa abantu bese ngithi nenkosi imusisa manje kwakhona osumayo ishofu sokusumiswa wena wena kakhulu kakhulu uzocelani ngilesini cha wena umuntu usunyiswe ubona wena kodwa amadoda oleshembe futhi le ndaba abantu abanomntazana basepleni wathi bona wathi akukhule ngamandla uma waqala wona le ndaba yasebuhleni uNtombela vele ayobhabhatisa inkulungwane ney'gidi la ndiba kaGombela bese uyakhula futhi sengishaya amazogcina bese ngiyophumula Yoni baningi lapha akekho zona ngaphethi wonke umuntu uzobephethe
abantu batalekile abantu bahluphekile abanye bayasindwa into eyithize kodwa ngiyacela-ke ukuthi ma ephuma nokuthi ma khona kade kumsinda aweyohloza kusabila njengoba unkulu seyikhuphuka abantu angakazi thoba ikhuphuka fomayisa ayofika phezulu wayenza le nkinga nayeyenza phezulu wathi ma esehla kuyona basebatshela sebefice zanto ngikhuphuka umfowamisa ma esengushenbe ngoba kusho ukuthi ushembe igama lokuphilisa igama lokusindisa esicela-ke uNkulunkulu asilungisele iy'nhliziyo nonembeza bese fanele kuhweze moya yokuzwana singabibona isikhundla esibangwayo kunamasoba singagcobi kakhulu singagcobi umgcotho phezu komgcotho wawenze njalo ubuya isondo wakayiphi ngoba ufika kamuva akabesamhlonipha lomdala esona abantu senza uNkulunkulu sizokwenzeka nje ntamba wanamhlanje angifuni ukubona abantu senza uNkulunkulu ngesikhathi sami wabona lasetamboka ukuthi kusho ungihlulile ngisangeni mina zathi khona ngithanda uJehova Você sendo Sizobala inkosi njemanje ngesibelelo samashumi ayisishiyagalombili nane 84 sizocela umshumayeli uLthuli waseSangolo asifole ngesibelelo inkosi Moses Kusibusifa